Tetep dedek paburung si pisono hate kuring wal benang di bobodo daun iris kami beli sakina ngeprok kejo dede panutan di atas di bareto daun iris yang keroling aduh ampun mami ona tapi teu benang dipungkir berang penting mami ona sayang abdi teh boleh istian geningan Suraya Pak Unus kita teh tanggung jawab Bumina ngerakeun sadayana Pak Unus suruh kemari saya aduh ampun tapi teu benang dipungkir tapi sono panutan ilmu tapi sono basa kuring ante nyawa duh waktu mimina hate jadi ocewa ngabibita daun iris sisi gawir ampun tapi teh benang dipungkir berang penting abdi teh